Ministre w'intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente niwe wahagarariye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu birori by'isabukuru y'ubwigenge bw'u Burundi. Ministre w'intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente ni umwe mu banyacyubahiro bitabiriye ibi birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 59 ishize Burundi bubonye ubwigenge, akaba yakiranywe urugwiro muri kiriya gihugu gituranye mu majyepfo y'u Rwanda, igihugu kimaze igihe hamwe n'u Rwanda bitarebana neza cyane kuva muri 2015 ibintu byatangiye kuzamba, ubwo mu Burundi hageragezwaga kudeta ku butegetsi bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza ikaza gupfa, bikavugwa ko u Rwanda hari bamwe rwaba rwaracumbikiye bagerageje gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakubahwa nyakwigendera na Petero Nkurunziza. Hanyuma rero uretse ibyo u Rwanda rwashinjaga Burundi kuba Burundi bufasha abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda barimo na FRN. ngira ngo murabizi ko bwana Paul Rusesabagina nubwo yaje kwisanga ku kibuga cy'indege cya Kanombe i Kigali, bivuga ko yari afite gahunda yo kubonana n'abamwe mu bayobozi mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo baganire uko bafasha mu gukomeza gutera igihugu cy'u Rwanda, aza gutabwa muri yombi. Hanyuma rero Ministre w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda akaba yahagarariye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri ibirori. Abarundi n'inshuti zabo ku itariki ya 2 Nyakanga 2021 bakaba bitabira ibirori ngarukamwaka byo kwizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge mu Burundi, bibera ku gicumbi cy'intwari igikomangoma Louis Rwagasore ufatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'abarundi. Nakubitsa ko ku itariki ya 2 Nyakanga nayo u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge nyuma y'igihe ibihugu byombi bikoronijwe n'igihugu cy'Ububiligi cyo ku mugabane w'Uburayi. Ibiro bya Ministre w'intebe byagize biti Ministre w'intebe Dr Edouard Ngirente akaba yageze i Bujumbura guhagararira Perezida Paul Kagame mu biro byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 59 y'ubwigenge bwa Repubulika y'u Burundi. Ministre w'intebe Dr Edouard Ngirente ubwo rero yageraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye akaba yakiriwe na Vice Perezida w'u Burundi witwa Prosperi Bazombanza. Nyuma mu Burundi bakaba bahaye rero icyubahiro igikomangoma Louis Rwagasore. Ibirori byo kwizihiza kandi ubwigenge mu Burundi bikaba byabimburiwe no guha icyubahiro igikomangoma Louis Rwagasore, aho abanyacyubahiro bayobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bashyize indabo ahari imvaye. Ikindi nakubwira nuko igikomangoma Louis Rwagasore yagizwe Ministre w'intebe mbere gato y'ubwigenge mu gihugu cy'u Burundi, ariko aza kuraswa nyuma y'amezi agera kuri 6 n'umucuruzi w'umugereki wari kumwe n'abarundi bagera kuri 3 kuri hoteli i Bujumbura ku itariki ya 13 Ukwakira mwaka wa 1961. Ni mbere y'amezi make ngo hatangazwe ubwigenge ku itariki ya 2 Nyakanga mu mwaka wa 1962. Louis Rwagasore igikomangoma numwe rero mu ntwari z'abarundi, ndetse akaba yaranitiriwe stade nkuru y'igihugu, afite amashuri n'imihanda yagiye imwitirirwa. Rwagasore rero yari umuhungu mukuru w'umwami Mwambutsa wa kane, numwe rero mu bantu bafite amateka akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma navuga yuko uruzinduko rwa Dr Edouard Ngirente Ministre w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda ruvuze ibintu byinshi cyane ku mibanire y'ibihugu byombi, mu gihe nkuko twabivugaga aca imyaka igera kuri 6 ibihugu bitarabana neza, ariko bikaba biri mu nzira yo kongera kuzahura umubano kugira ngo ibintu byongere kumera neza, ubuhahirane bwongere gukomeza. Wenda nubwo habaye icyorezo cya COVID-19 gituma ubuhahirane budakomeza nk'uko bisanzwe, ariko n'ubundi navuga yuko bisaba ibintu bikomeye cyane. ngira ngo mu bihe bishize ubwo yari ayoboye komite nyobozi ya FPR Inkotanyi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame akaba yarakomoje ku mibanire y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, avuga ko mu majyepfo y'u Rwanda no kuvuga mu Burundi nta kibazo cyari kidasanzwe, atanu hari ikibazo gikomeye cyane mu majyaruguru y'u Rwanda yakomozaga ku gihugu cya Uganda. Ministre b'abanyamahanga batandukanye b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda, Albert Shingiro Burundi ndetse na Dr Vincent Biruta barahuye bagirana ibiganiro, ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye bagirana ibiganiro. Byose biri mu nzira imwe yo kugira ngo bongere batsure umubano mwiza hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, umubano wagiyemo agatotsi kuva muri 2015 uko twakomeje kugenda atubigarukaho. Nubwo bwose Burundi bwakomeje gutsimbara ku kuvuga yuko kugira ngo ibintu byongere bimere neza cyangwa se ibihugu byombi bikorane neza, ngo hari abo u Rwanda rwacumbikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda bagerageje gushaka ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza, bagasaba ko kugira ngo ibintu bisubire mu buryo ari uko u Rwanda wabashyikiriza iki gihugu gituranye. Ariko u Rwanda ruvuga yuko impunzi ntabwo byemewe, aho kugira ngo basubizwe mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se bashyikirizwe igihugu cy'u Burundi, ahubwo habaho ikindi gihugu cya gatatu, u Rwanda rukaba rwabajyana mu kindi gihugu. Nubwo u Rwanda rwakomeje gutsimbara ruvuga yuko mu by'ukuri u Burundi budakwiye guterwa impungenge n'aba bari mu gihugu cy'u Rwanda bw'uko
bashobora kubatera cyangwa se kugabaho ibitero bitandukanye, ariko u Rwanda ruvuga yuko nta muntu ushobora guturuka mu gihugu cy'u Rwanda agiye gutera mu gihugu cy'u Burundi. Ati bya kera turi kubirangiza, ni ubutumwa bukomeye cyane bwa Perezida Ndayishimiye ku Rwanda. Nk'uko Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye bivuze, ati byari nk'igitangaza kubona umuyobozi mukuru mu Rwanda nka Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente amanuka akajya kwifatanya n'abarundi kwizihiza umunsi ukomeye mu gihe ibihugu byombi bimaze imyaka irenga 5 bitabanye neza. Dr Ngirente nk'uko twavuze akaba ahagarariye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu muhango wo kwizihiza imyaka 59 Burundi mumaze babonye ubwigenge, umuhango wabereye mu ntara ya Bujumbura. Ubwo yahabwaga ijambo, Dr Edouard Ngirente yagejeje kuri Perezida Ndayishimiye n'abarundi muri rusange ubutumwa yabageneye kuri uyu munsi, anabizeza ubufatanye mu gukomeza umubano w'ibihugu byombi. Yagize ati ndagira ngo mbizeze ko u Rwanda rufite ubushake bwo gukorana namwe mu gukomeza umubano wacu. Ati bwana Perezida, amaze kubagezaho iri jambo, Perezida Ndayishimiye wari unezerewe yamusubije agira ati murakoze cyane nyakubahwa. Ati kuri ubu butumwa mutuzaniye, ati ngira ngo nimwaba mubibona neza, ati abarundi uru rugendo ati mugize hano ni nk'igitangaza, ati babonye, ati mu gihe hari hashize iminsi turi ati mu by'ukuri mu bintu bitameze neza. Yakunze agira ati icyo nagira ati mbamenyeshe ni kimwe, ati mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubivuga kimwe, ati cyerekwa ni ikibona, ati kibwirwa ni icyumva, kandi mu migenzo y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe ni akarenge. Perezida Ndayishimiye yavuze ko hari muri iki gihe ibihugu byombi bitabanye neza. Ati hari igitabo abarundi bari bamaze kwandika, ubu bakaba bagiye kugisomera hamwe n'abanyarwanda bagifunge hanyuma bafungure ikindi gishya. Kuri Ndayishimiye ati bya kera hagati y'abarundi n'u Rwanda yizeye ko biri kurangira, ati ubu hakaba bagiye rero gutangira ibishya. Igihe ati kirageze ngo bagendane n'igihe. Ati nicyo gituma uyu munsi itubereye ikimenyetso gikomeye cyane ku barundi. Ati sogokuru wacu Nkurunziza yaravuze ati mumenye kugendana n'ibihe. Ati none rero abarundi ndabasaba gutangira kugendana n'ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze. Nyuma y'iri jambo, Perezida Ndayishimiye yageneye Perezida Kagame n'abanyarwanda ubutumwa bugira buti none rero nyakubahwa Minisitiri w'Intebe utugereze ubutumwa bw'abarundi ku nshuti zacu abanyarwanda bose, na cyane cyane mutugereze indamutso yacu kuri nyakubahwa Paul Kagame mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, mubwire yuko twashimiye cyane akarenge mugejeje hano mu Burundi kandi kaduhaye icyizere gikomeye. Ni nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Rwanda nacyo cyabonye ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1962 hashize imyaka 59. Kuri uyu munsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashyize ahagaragara icyo bise urwandiko rw'inzira, inyandiko yashyikirijwe Perezida Paul Kagame, bakavuga ko ari urwandiko ruganisha u Rwanda ku cyizere cy'ejo hazaza. Victoire Umuhoza n'umuyobozi w'ishyaka d'Alpha Umurinzi n'umwe mu bakize umukono kuri iyo nyandiko. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Yego murakoze Venuste Nshimiyimana kunyakira kuri radio yanyu, mbifurije isabukuru nziza y'ubwigenge imyaka 59 kuri mwebwe n'abanyarwanda bose ndetse n'abavandimwe b'abarundi. Urakoze cyane nawe. Kishishikaje cyane n'iyi nyandiko muvuga ko mwoherereje Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nagira ngo mbanze nkubaze, uru rwandiko mwohereje yaba yararubonye? Niba se yararubonye yabashubije iki? Kuko ni urwandiko twamwoherereje gutariki 23 za Kamena kwezi gushize, ariko nta kintu aradusubiza, turacyategereje. None se muri makeya ni iki mwamubwiraga? Urwandiko twanditse na Maître Ntaganda dutekereza uburyo mu gihugu cyacu twasigasira ibimaze kugerwaho tunategura ejo hazaza heza. Ni urwandiko rukuyemo ibibazo 5 bikuye mu ngingo 5 tubona bikomere igihugu cyacu kandi bikuriye kwigwaho. Hari ikibazo kijyanye na politike, kwashyiraho inzego z'ubuyobozi zihituze buri munyarwanda wese. Hari ikibazo kijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mategeko no kubuhariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu. Hari ikibazo kijyanye n'uburyo hashimangirwa ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Hari ikibazo kijyanye n'iterambere uko iterambere ryagera kuri buri munyarwanda wese. Ibyo bibazo rero
ni ibibazo byigezwe no kwigwaho FPR kimara gufata ubutegetsi mu mwaka w'1999. Ibyo bibazo babyizeho ariko tugasanga uyu munsi byanga bigakomeza bigakururana, twavuga tuti nyuma y'imyaka 22 birakwiye ko abanyarwanda twongera tukicarana tukiga ibibazo twabikemura burundu. Ndetse ni n'ibintu mu itegeko nshinga birimo itegeko nshinga ingingo ya 10 agace ka 3 turavuga ati abanyarwanda twige gukemura ibibazo byacu twicara hamwe tukabiganiraho tukishakamo ibisubizo tukabazira igisubizo. Niyo mpamvu twamusabye ko ibyo bibazo rero yafata umwanya akabyiga, cyane ko tunasanga aramusabyemeye bikanakorwa mu gihugu cyacu, byaba ari umurage mwiza asigiye yabahaye igihugu cyacu u Rwanda, inkingi z'ubuyobozi zatuma uko byabaye kuva twagera mu bwigenge abanyarwanda usanga iteka gusimburana ku butegetsi hameneka amaraso, ariko yabahaye igihugu umurage mwiza n'uburyo bwiza abantu bajya basimburana ku butegetsi nta maraso yongera kumeneka. None ibyo biganiro uvuga byo kwicana na Perezida wa Repubulika mu kaganira ku bibazo byugarije igihugu, ko adahwema guhura n'abanyarwanda, ko haba imishyikirano myinshi abanyarwanda bagahura bakaganira, bizaba bitandukanye he n'ibikorwa buri munsi abanyarwanda biga ku bibazo bibareba? Nibyo murakoze kuko hari ibiganiro byinshi nkuko namaze kuvuga icyo kiganiro gikomeye cyabaye mu 1999 nicyo tunifuza ko cyaba nk'icyo. Ngira ngo wenda murashaka kuvuga bira biganiro biba by'umushyikirano biba rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 12 umunsi umwe cyangwa iminsi 3, aho usanga mu by'ukuri abahura bakaganira ni babandi baririmba indirimbo imwe bakikomera amashyi bagatera bakaniyikiriza. Birakwiye ko byaba ibiganiro byagutse nkuko namaze kuvuga mu kanya itegeko nshinga rirabyemera ko abanyarwanda bahura mu biganiro byagutse, ntihagire uhezwa, abanyarwanda twese tugahura kandi no twiga kuri bya bibazo